Ahoya ahamsa a amuha kumthum apha in hakhat a tengzakhat anga anute apate abazo naupang zuki tulaita TikTok zangte hitale Facebook zangte ahi zong in inaunu zuki pen atamzo in theiba bute chan hinglam ening inaunu zuki pen social media tungla amin thangma ma khat ahi hi tulaita akum pen kumthum le hasagi ahi hi naupang khat hitama se le ahoina in mirang to kibanglo in amel hoina pen mi tampi ta lungsim la hi zuki mai tang I chengin akum tamdanin imukha eima tamdana amin thang zuki pen ahoi ta ta le a it hoi ta ta ahi hi alamdangin mi tampi in ama zuki pen amit tang kisui ahi hi zuki I mit tang pen aneng pia zong ahi hi mirang ten zuki I mit tang pen mitka aman kitat pi ding sa uhi bangma mitkan man kitat lo in anu sung a apiana ki pansa apian pi ahi hi zuki pen amin zong it hoi in mi te it na ngai na atang khat zong ahi hi tamdana zuki ahoi na thu te abidu aman te akidei mama ahi hi a Facebook sunga bidu khatbe aten chengin mi te in tompen tan somni walin enden hi bang bidu aten zongin a Facebook pansa a en mi tan somma bang omden hi TikTok a ki pansa a social media a hitale hakhat in atom pen teng zakhat bang ta ludden hi tun ahi le chongya inzong ki komin sumtampi anga naupang khat ahi hi amin thang menta mi te to zong bidu akizai khat zong ahi hi anu pen kumsom thum apha ahi hi apa pen rokhai minam ahi hi zuki pen rokhai bama chi thei ahi hi lam khat pansan zong ka bia chi thei ahi hi zuki be hilo a in kon pi anu apa zong akidei mama khat ahi hi tulaita ahi le zuki pen kumtom lu ahi je in hoita a zong aham thei nai lo naw nu mei khat ahi hi zuki pen tambang a angmin than so a ahi le asol lo in menta mi dongcheng asu zo ding in upmona kinei hi mi tampi in lungdame tu ni dongcheng kabiru yet pe te tung ki pansan like comment share follower chite epite tunga zong genzo lo in kalungdam hi mailama zong biru tamsa hoi zo kangpu sto lai ding hi lungdam